Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Namuntlha ku nga siku ra vu 12 eka n'hweti ya Mudyaxihi kwala ka lembe ra 2025 hi fike hi hlangana na hungu eka pheji ya mahungu ya Rocket Life leri hungu ra kona ri hlayekaka hi ndlela leyiwani. Malamulele Magistrate Court, munhu wo tiveka swinene eka Gaza tlhelo ka Facebook no va na valandzeri vo tala a voniwa a ri ebokisini namuntlha a court ya magistrate eka Malamulele. A swi tiveki ku ri u hehliwa hi yini, kambe lava a va ri kusuhi va n'wi vonile a ri na mumangali wa xisati, laha va ehleketelelaka leswaku ku nga va ku ri swo fambelana na milandzu yo ka munhu a nga sapoti n'wana. Va court va arile ku angula. Se loko hi ta va hi voni hungu leriwani lawani swi tikombisa kahle leswaku ri munhu loyi wa ku tiveka eka Gaza ku kombisiwa leswaku ri namuntlha ku nga siku ra vu 12 u vonakile le ka magistrate eka Malamulele, naswona a ri na munhu wa xisati loyi a nga n'wi pfulela nandzu kumbexani ku n'wi mangalela nandzu, laha ku ehleketeleriwaka leswaku ri munhu loyiwani u mangaleliwe nandzu wa ku va a nga sapoti n'wana. Se hi fike hi hlamala loko hi nghena ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo, hi vona Minijere Philani va fike va angula va tsala leswaku i kokwani Chauke, why mi chava ku vula ntiyiso mara i court ya maintenance today, me ni vurile. Se hi marito lamawani hi ku ya hi Minijere Philani va kombisa leswaku ri wanuna loyiwani wa ku tiveka loyi ku vulavuriwaka hi yena laha i kokwani Chauke Kayi Kapakayi misava hinkwayo jikelele, lava tivekaka swinene hikuva va borha mati. Se Minijere Philani va kombisa leswaku ri vona i khale va vurini. Hi ta tsundzuka leswaku ri hi nkarhi lowu ku ri na ku holova exikarhi ka Minijere Philani na kokwani Chauke, Minijere Philani a va karhi va xungeta leswaku va ta boxa, ku na timhaka leti va nga ti boxaka kumbe hi tona tetiwani, hi ku laha Minijere Philani va vula leswaku ri vona va vurile kumbe ku nga va ku ri tona timhaka ta kona letiwani. A hi tekeleni enhlokweni leswaku ri mahungu lamawani ko hova manyininyini, kambe wu pfumela leswaku ri ta boxeka thumba, ntiyiso wu ta humelela erivaleni mayelana na hungu leriwani. Leti hi leta hi mi khomeli tona laha ka nkandziyiso lowuwani. Mi ta avelana na yena mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.